Chief Minister Sindok Laga Kuki Narco Terrorist ka thengnariba lan asi loisinba ngammadra haina Peace and Development Coordinating Committee na Chief Minister Sindok pa pamba miyoi singda wang hanglakli ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada PDCC gi President Leimapokpam Joina hai mamang chahi gi May 3 dagi Kuki Narco Terrorist singna landarak padagi miyoi lising humfu henbana lanjenariba miyoi chani rom thawai thakraba matam asida ngasi fauba Reserve Forest Kangadabani Poppy Plantation ki mayokta leiriba amadi FMR chatnaba yaroi haina hanba leitana tungi mirol kannana hotnariba Chief Minister Nongthongbam Birenbu mahaki famdagi lokthoknanaba MLA Minister Kharana Center ki mari leinabada JPC le haina handak social media da viral oiriba wafam asina karigumba achumba oirabadi Chief Minister Sindok Laga thogliba irang asi waroshin purakpa ngamadra karigumba Sindok patarabadi MLA Minister Singh aduna thogliba irang asigi daita khudingma Lobang Madra Haina Wahang Hanki. Joina Makataraduna PDCC gi Apambadi, elected member Kudingmag political party ki Ketnaba Tamdana Amadi, Lamdam Asigi CSO Kudingmag Amata Oina Punsinduna, Lamdam Asida, Kuki Narco Terrorist Singna Landarak Liba, upon Bigi Saktam the Singnarak Liba Asi Punatengna Minasi Haina, Fongdoki. Social media ki ngarang nahan gi duda koina ujabada thenga jabada honorable MLA honorable minister khara masing taramapan gumbana honorable prime minister the memorandum bisili have chingba cherun bisan bisde kari kari yaurabano manipur ki praja singjina pamiba NRC aduga koi gi reserve forest ko thok yaroi war on drug hai bisi kaino masi chanagadabani adege koi gi free movement regime adu na kori su mayam tungi miron gi hankanda honorable CM gi aduga ji parliament sarkar asi gi mai gi hai tare फिरे बसी लौदना लेरिबा अदुगमलबा कोर इशू सिंगदो यावबा अखोगी मेमोरेंडम ला हाबिदसु अखोय खंगम ngमजदबा हजि लेरिबा इशू हजि थोइबा थौदो लाकदोरिबा सिंगजिगी हांकान लो मेकर मन मोयना तौहनजनिंग पोतु यौना चंगसिलिब्रा हाइबा वांगजि सुनी अदो हजि जि मोयना सुम सोनरकदा सुम ताजबददि अखोय सोशल मीडिया दा थेंगजबा मतमददि ओनेरबन सीएम से सिंतोकपा हाइबजिना वरोचिन पुरकदबगी मओंगदा सुम नैनबगुंबा सुम ताजबा PDCC की माइगेदी थमदजनिंगेदी CM जी सिंतोगा सोल्यूशन जी प्रोपोज ngमगदोरिब्रा वांगजिमा चलोरिबा ऑनरेबल MLA ऑनरेबल मिनिस्टर सिंगदुना CM जी सिंतोख्रब मतुंगदा लेरिबा मणिपुर की इशू जी की दायित्व पुनम CM जी दायित्व से लौब ngमगदरा कोर इशू जिंग जी उथोक्तना मणिपुर की पीपल न पामिबा अदुगी पांदम दो योब ngमननबगी दमक्ता हौजिक लेरिबा स्टेट इशू ओरिबा इरांग हंद्रिबा पुनम सिगी सोल्यूशन जी प्रोपोज ngमगनि हाबजी पीपल द थोलक्तना याम थगोय सेंगना मणिपुर की पीपल की मिहुतनी रिप्रेजेंटेटिव नि हाबी वाखल लोंदो मियाम लेरी आइना ngasi मिनिस्टर ओइबा MLA ओइजे मियाम की महु सिनजबनि खल कांद मियाम स्टेक होल्डर सिंग सिविल सोसाइटी सिंग ताना तिंगर कांद पॉलिटिकल की खेनब थमदबिदा इलेक्टेड खुदिमक से अमत ओइबा अदुगा स्टेक होल्डर सिंग CSO सिंग अमत ओइबा यूनाइट ओइनबगी वे दुदा लांग दुनिया की PDCC की अंसुम मणिपुर की मियाम न पामजरी बिसु